Pozdrav svima, Harkeza ovdje. Danas igramo Resident Evil 4. Serijal nastavljamo od juče. Započeli smo juče epizodu 1. Nadam se da iko pogledao. Novi je kanal, tako da uživajte. Epizoda je 2. Stao sam ovdje, nisam mogu juče preći ništa, tako da nadam se da će biti sad išta bolje. Teško je sve. Malo sam pogledao trailer da vidim kako šta. Tako da neke stvari sam skonto, ali opet trebaš puno bježati. Tako da idemo polako sad gledat ove. Da vidimo šta možemo ovdje raditi. Ovo ništa ne možemo, preskočit ćemo ovaj dio slobodno. Idemo ovako. Neka taktika da imamo više metkova. Da ne bi to slučajno nestalo. Tako da. Ovako ćemo. Ova babica treba ovako neće ovam doći, nam pojma. Isto idemo vam. Idemo kod ove. Ne znam. Teško je stvarno. Ti umri. Ove kokoške su tako nerealne da je to nemoguće. Biži babo. Gdje si? Ne vidim. Tako, pa i nazad i lazit sa druge strane. Šta unutra ima? Sjenu neku. Ajde ti babica. Bježi gore. Da te ja zakoljem. Koki. Ove koki sve treba pobiti. I oni su koji oni? Nema. Ona je mene vidla. Krava jedna. Joj, kad mi kaže preživi. Pa gdje ti preživi ako mareš šika? Joj, što radi? Deda. Deda, bježi, deda, pa nije to. Bježi. Ooo. Unutra bježi. Nemogući si. Idemo dalje. Joj, dolazi ovaj brat. 6 metrova. Nemoj rezat to, ostavi to. Drži gore. Jao, vidi šta vidi. Shotgun. Možda drži. Brat, kako si ti došao jarane? Viš to? Ne. Jao, pa kud nama ti, majko moj. Biš do. Jao, majko. Ovi nisu normalni nikako. Oni nisu normalni, koliko sam brzo došli do mene. Vidi ti šta je njih. Samo u glavu treba i nogama. Joj, vidiš što se ratuje se god. Bježi, orani. Nemoj me ti uhvatit. Igrica, bože. Bježi. Baba. Bježi. Moram se healat. Koliko je napeta igrica, majko moja. Bježi unutra. Ovo opet unutra. Šta mi mogu, ne mogu mi ništa, mogu mi svašta.
I opet idemo. Joj, bježi jarane. I ja bježim. Ja ne znam gdje sam uopšte. Nema veze. Bježi gore. Vidi ga, brate. Gdje će, brate? Ode on dol. Gdje sam ja ošao, majko moj? Tada, brate, ne mogu pisati to dok mi ne dođem u milimetar do njega. Ne razumijem, jarane, šta ti? Gleda ovdje. Šta ja ovoj kravi, ne mogu nikad ništa, ja to ne razumijem. Viš to? Ovaj brat kroz vatru prolazi, njemu ništa. Ja se nadam da je ovo... La campana. Hay que obedecerla. Los invoca. Tenemos. Da ne možeš, ajde brate moj. Pokupi se, o igrice majko. Lord Sattler Todopoderoso. Ništa, znači oni idu u crkvu. Oni će tu sad bit. Šta će bit sa njima, ne razumijem. U šta se on sad pretvaraju. Joj, brate. Dobro. Znači tu smo sad ostali. Sad bi ja htio pretražiti neke stvari, da nađem još stvari da mogu pokupiti. Ova mi sestra zove. Evo gdje ću raditi. Trenjač. Windmill. Copy that. Važi, gospođo. Ništa, idemo vidjeti. Nisam uzeo bombu, brate. Nisam uzeo parice. Zamalo sam je uzeo, ali nisam uzeo. Zbog onoga lika što me napao. Dobro, ovoga. Ovdje mi se isto ima nešto. Ušice. Bezete. Idem dalje. Ovdje stoje, mislim. Znao sam, čuo sam nešto. Ajde, umri. Hvala. Viš što ja njega pogodim 6 puta i dobijem 6 metkova nazad. Ne razumiješ, šta ćeš ti u ormaru? Ne mogu razvaliti. Tu imamo ništa. Smeđaj, kokoše jaje. Ti ćeš vidjeti zbog... Vidjet ćete zbog napada. Bože. Ništa što ovdje ima. Ovo ne mogu otvoriti, vjerovatno ja.
Tu trebam nekako sa druge strane doći. Ovdje šta je ovo bilo, majko moja? Vidi ovo. Bik. Krava, šta je? Tele. E ti isto. Ništa ima. Isto ja mislim ovo nešto. Da vidim. Ima kuti. Streljivo. Idemo dalje. Isto. Još jedna granatica. Ma i ovdje nešto. Jezete. Smeđe jaja. A šta će mi jaja? Jel to ja mogu kilace svaki? Či to nema ništa? U redu. Prvi puta nisam šta preskočio. Ovdje ima nešto. Ima travica. U redu. Idem dalje. Ovdje da li ima nešto? Sad gori malo. Popni se. Ima travice. Ove travice healaju tako da... No ja pa. Bolje da se nisam ni popio. Ali makar sam pokupio travicu. Ovdje ima isto nešto. Da sam spreman, ovdje sam bio, da sam spreman za druge runde, pošto vjerovatno će opet nešto biti još gore. Da li ovdje nešto? O, pištoljić. Smetkovi. Ovdje nešto? Nema. Šta je ba ovo? Kuhaju jarane. Ne. Ova igrica je, ne znam. Rubin. Zašto će mi Rubin? Noći su za nešto. Ništa, idem. Dovoljno sam pretražio da imam dosta metkova, samo nisam našao sebi za šopku metkova. Čujem već nekoga sa strane tamo. Gdje će pištolj, već nije toliko jako. Čuo sam nekoga. Da. Tamo je veterinača. I tamo je. Če se čuješ? Spremim poziciju. Spremit ću ovo za svaki slučaj. Da ovo meni ne pobjeglo gdje. Se ove žene čuju. Da se ja za svaki slučaj, mogu li ja jaje? Vidi koliko mi hila jaje, jarane. Dobro jaje. To jaje. Opet sigurno isti napad će odbit. Ja nemam noža da nju sad ubijem, šta ću ja sad sa njom raditi? Ne znam da li da nama sve uzbudim. Neki znakić sam vidio ovdje. Šta im je ovo? Valjda ih nema toliko puno. Ja ću nju ubiti. Ako bilo. Još neko unutra ima. Krava jedna.
Zatvoreno. Won't open. Ali u njoj je najjače ovdje ovo krepalo i to stoji tako, eto, bez izjenako. Gdje je glava? Bože dragi. ¡Un forastero! Sad je opet krenuo napad, vjerovatno. Joj, krmačal, majko. Šta je ovo ovdje? Ovo kod dinosaurusa, ne, da je tele neko tamo. Ovdje isto imaju neke gluposti, ali zašto je to? Ja ne razumijem. Evo to moram pucati. Što prolazim kroz njih. Vidiš, moram pucati u to. Znači ima logike, ima logike. Kak ja ovo... Evo. Vidi ovdje. Ovdje nešto piše. Uničiti sve plave medaljene. Stvar. To znači ovo što uništavam sad trenutno. Pa jedno što sam započeo nisam ni znao da treba. Vezajte. Resursi. Dobro. Joj. Šta je ovo? Kakve su ovo bombe bile? Bože. Čim smo došli na ovo? Nisam iskontao da smo mi došli na ovo. Čahura za sve. Sačmaricu. Gdje mi je sačmarica? Evo sačmarica. Ajde napuni. Znači, ovdje imamo nešto. Nešto nam treba za to. Ovo možemo povući. Znači, jedan nam sigurno kotač treba da bi se ovo sve opremio. Ne bacat bombu, jesi ti normalan, bajaran. Ne, bez, ajde vidim šta će biti. A, ruk dol. Nešto fino puče. Dobro. Ništa, idemo naprijed. Vamo, odozdo smo došli, jel? Ja, ovdje smo došli, vamo još nešto ima. Tamo isto imamo nešto, tako da ićemo dalje vamo gdje trebamo ići. Tu smo. Neko. To neka sačmarica ima. Ja kod ove krave, ja. Ja njih pogodim 3 put u glavu, 4 puta, ona tek umre onda. Ko je sad ovdje došao? Ja opet trebam bježat. Sad me našli zvat. Ja opet trebam bježat. Ne tu, ali ne vezi. Skoči dolje. Gdje
Gdje sam skočio, majko moja? Ne, ja sam odmrtav. Gdje ja trebam ići ovdje? Ovdje sam imao ovo, dobro. I opet previše ovih. Bravo, bježi ba. Konja. Gledaj ti, brate, ne možeš ništa, brate, ne možeš ništa. Što neće, ne možeš mi ništa. Keep coming. Ne možeš ovome ništa, dedu. Deda. Vidi, brat, iskorio glavo, šta je ovo, majke? Ovo su neki demoni opasni. Ništa, znači vraćamo se nazad. Uzimamo ovo kolo. Čekaj da malo... to mi daj kuhinski nož, da imam bilo šta. Nevjerojatno. Ovo sam otvorili sad cijev vrata za vani. Tako da možemo unutra. Juuu. Dijamant, joj, šta ja dobijam neke stvari, nema pojma zaštićen. Bočica. Kako je ovo bočica? Znači, možemo prodavati te stvari. Ovdje još jedno. Što puče. Vezete. Tako se lomi ovdje. Ovo smo prošli nekako. Nadam se da neće za neko vrijeme još nešto ovako biti. To je to. Naš smo ovaj prudić. Idemo gore nazad. Malo je glupo što ne možeš skakat, ali nema veze. Imamo ključić. Dobro. Sad bi se sad... Da se dignu vrata ovo. U redu. Idemo dole. Vam na ovu stranu. Da li ima još šta ovdje? Ova bomba, ne znam zašto će. Ništa, idemo vam. Znači, prešli smo jedan dio. Ja... Šta se sve dešava u ovoj igrici, majko? Šta je ovo? Uci. Otvorili smo novi put. Ok. Lago. Jezero. Lake's gotta be this way. Možda... Ovo znači sigurno ne možemo. Zatvoreno? Da, logično. Znači moramo tamo ići. Vamo dole ima nešto? Ima nešto vamo.
Vezete. Ja mogu i ovamo ići, ali idem prvo vidjeti što ovdje ima. Streljivo, može. Super. Idemo znači dole prema jezeru onda. Vjerovatno se ovdje trebamo vratiti kasnije kad se sve završi. Ovdje je neka kuća. Gledaj ti šta je narod napravio. Ništa, idemo vam. Nama čim dođem vidim gluposti njihove. Znaš šta mi sad kriju? Što nisam našao onu jednu, ali ne vezi. Onu plavu da ubijem. Un forastero! Vjerojatno ovdje znači ne možemo. Odoše braća do... A vi ste šta je njih? Jesi, deda. O, babica ona. Ajde, ajde, kako će ti do mene doći? Idem to reći. Žena se bori, dođi do mene. Oh, pa može ona doći do mene kad ima okolo, a što ne bi mogla doći? Ništa, pokupili smo 57.300 imamo. Baš se brzo pare skupljaju. Od toliko stvari ja moram vam ići. Sad ako mi šta iskoči ovdje. Sačmarica. Ja naravno idem direkt na njih, jer nemam gdje drugo. Ja. I jo. Imamo. Da li ovo ja mogu kako? Da, dobro. Ajde, ba, pucaj, šta ti je, šta gledaš? Šta u ovoj kući puca, majko moja? Ne treba pod hitno metkova. Metkove... Ali gledaj što oni nestaju. Šta je ovo, majko moja? Negdje se neko čuje. To mi nije zanimljivo. To treba. Jao. Negdje se ovdje čuje šta neće. Neko baca nešto.
Uj, na mene bacaju petarde, vidio ovo. Dinamite neke. Ovo ne mogu. Dobro. No ja, važno je da on baci... Ali gledaj gdje dolazi granata, gledaj dok dođe granata. To mi je najjače, koliko dobaci lik granata. Dobro da vidim ove zamke, inače bi gledaj što ona nestane, što je to meni najjače. Moram ih prvo popiti sve. Da ju baci unutra. Znao sam. Sad će on meni još jednu unutra. Evo će... Ovo neće promašiti, znao sam. Ne kontam odakle brat baca. Gdje si, burazerče? No, puče ona kod njega. Tu imamo još nešto. Da li je to znak neki? Maja. Dolazi opet neki. Logično, ko će drugi negdje neko doći. This the place? Ovdje mi isto treba to. Ja ću odbaciti bombu. Gdje moja bombica? Ako ovdje. Zamalo sebe ubi. Daj da pojedem svoje jaje. Ništa znači, ništa. Prvo idem dalje. Metkovi. Eto. A gledaj brata što se čuje glasnije i glasnije. What's that noise? Šta radi mi kon tam brata? Odvaljio, brate. Ja ne razumijem šta ovaj lik radi u sred ničeg. Ja bih buraz bježao, ne znam ti gdje. Gledaj, on isto ne studi. O majko. Ja sad kad mi nešto iskočio ovdje. That hurts, you know? Seemed like you really wanted to talk. How
How observant, senor. Now, say, you got a smoke? Brat traži No, those cigaru. things will kill you. Oh, well, maybe just untie me then, huh? Joder, not this guy! Who are you? Yeah, stop right there! Poglavlje je završeno. Ovdje ćemo stati. Tako da... Spremi poziciju. Ja ću ga spremiti. Tako da nastavljamo u 3. epizodi. Nadam se da ste uživali danas. Meni je bilo ekstra. Tako da... Ok je priča, ok je sve. Tako da vidimo se u sljedećem videu. Sretno, uživajte i pozdrav. Ćao.